iyo nanezerewe nza numva ibintu bibiri, nza numva noshoreza ko muraseka iki? Ubundi hari imihanda yabaye essence nike kubera amafuso runaka nk'uyu hantu aciye. Hari indirimbo ya Bulldog nkundi ivuga ngo bizaba bimeze bite ku munsi w'imperuka, ka ku munsi w'amateka, umunsi wanditswe uzahagarika amateka, uzaba nani mani iteka vasi. Kuri uwo munsi abantu benshi bazahabuka, iteka azabaje kujyana bindahemuka, maturu menshi mwariye azabagaruka, babwe bishima baribuka abandi bari. Amen. Aya maturu n'ay'imizigo cyangwa ari muri bindi bice, ariko by the way ndishimye ku isi hose turi mu 2024, ariko muri Ethiopia bari 2016. Ni ukuvuga ngo Bulldog bagiye muri Ethiopia ya umwana w'imyaka 18 utaratangira kunywa itabi, kuko Bulldog yaba akiri mutoya. Ahubwo nagize akabazo, Bulldog na Riderman wenda no babaza abaraperi bose mwiza IPRS citabi, kuko hari ukuntu bazaba nkabagira. Mugenzi we Riderman yita rusake, ntagwa ibonye mugenzi wayo zo. Riderman ni urusake, shaka uko ubigenza unzanirike. Yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda, ese Merisi we ntaho tutazomusanga. Mu guteka ubamo, muri hip hop urimo, ngo no mu buraya, muri gospel sorry. Yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda, izina rye rirazwi mu bigo ngororamuco. Demarish iteye ishozi gangster ntajya ava muri jumper, ingendo y'ubushishozi life yiwe ni nk'urugamba, umuvuduko wakaga nk'umuyaga muri kaburimbo, banda nivuga aho akomoka ntabwo yitwaza kubw'umurimbo no mu blood cyangwa mu creep ho mu muco w'amaniga ya kera. California nk'igikoni kintu giye nta ndwara gitera, iminyururu mu ijosi boshye imandwa ya ryangombe, muhinzira tambuke cyangwa ho kunguka uhombe, kuguruka bizwiho nubwo rwose atagira amababa, ahora mu mikasiri inyanja yiwe ihoramo imiraba, ijisho ryarahiye rifite ibara risa nk'ikinyomoro, nicu yarenze pirata afatwa nk'umwami w'ubunyoro, n'umurara bawo nk'isasu nta kintu na kimwe kimukanga, yaba imvura yo muri Mata cyangwa izuba ryo muri Nyakanga. Ntiwamenye ize ni mafia zose azikina mwibanga, n'igitende n'ikibamba mwita umwami w'amanyanga. Murakoze cyane abagabo, ndabakunda cyane. Nujuje umwaka muri Genesis uyu munsi. Hari abantu twabanye muri uru rugendo nshaka guha ama gift. Amoni natambuke.
hari ibintu byaje kuri YouTube umuntu akavuga ijambo mukamwataka mugasakuza ngo uyu muntu ngo ibintu avuga iwe ameze gute ibintu ngibyo tutabeshanye Aisha aribeshe wenda ntituzi ico Aisha yavuze ariko yaribeshe mufitiye gift nk'umuntu twabanye urayereka abantu nta kibazo kubera ukuntu aza se kubusa birahagije gaje kwicara gift yawe ni amen nariyo yasohotse yagiye ariko hagiye niho heza nta kibazo nubwo agiye akiri muto reka nsabe Hamuza atambuke na Melissa batambuke wewe Melissa atambuka shi na Hamuza natambuke bado ndashimira Hamuza aza twogosha neza nimba mu ijuru bazabogosha nta kibazo akazi uza gakomeza nta kibazo muhagarare hano mwegerane wa mwegerane ufate nisupaguru nta kibazo ni ukuvuga ngo Melissa ndiwo mufata ngo agume hamwe bitewe no kuntangana ariko agakire kamwe ku munsi muzogera ku kanyuma mumaze kubyara abana babiri murakoze cyane reka twashira hano turaza kwibaha nyuma bayitahane nayitiriye aha yabita ngwino hano nawe DJ Black nawe ngwino hano mwihagarike hatu muhagarare hano sorry bika iyo telefone mu mufuka ishire mu mufuka nino ya ntago yajyamo imifuka ni mito yabita tega ishiremo mu mifuka tega imifuka ishiremo ishire muri ya mifuka ya bitanga uri umubandi nyabita nabonye agakurura n'uyu muhungu kandi uri umwana wacu urabizi haba harimo n'ishaka nukomeza gukururana nawe hari ikintu kizovamo fata uretse kureba ishari imbere nimukomeza gukururana reba ishari imbere kizovamo reba ishari imbere hazovamo sida kuko uyu muhungu ntagwaye sida ariyo bita ngo igiswago hari sida y'ingande ngo uzuyigwara urwaye indi sida y'ingande ikintu yihariyeyo niyo yonyine yanga ruswa sida y'ingande izivuga mu muntu kandi iciza cayo uzurara upfuye genda abandi bantu Titi na Nyambo namwe mutwegere munegere pa nta kibazo n'ukuri kw'Imana munyegere twarishimye cyane kwitorero hari ibintu tuza tugenera abantu fata amashuka fatimwe nawe fatimwe nayo kuryama ngo nayo gukora iki nukuri ko Imana iyo mbabonye nza mbona murushe mukwiye kuryama
mugende muryame yo muyatware ariko mutaragenda hari akandi kantu mwokenera tigakenewe twanze sida y'abandi mwe murayisaba. By the way ndishimye cyane umwaka warushize umuntu ari hano ndabashimire kansabe boss atambuke mushimire boss ari he n'umubandi nawe azagenda kamushimire yabanye natwe nta muntu warunzi ariko nyine aduha stage ngwino hano akuye umugabo aravyibushe ngapepera abantu pa we wambaye akantu gafite FPR hindukira upepera abantu oya haguruka nta kibazo ahagaze gato uyu mupapa turaziranye ahagaze twigeze kuja mu rushanwa yo kurushanwa kunywa yanyweye ibikombe 24 vy'igikoma ngo ataha yumva amashereka yaradufashije cyane byo biriseriye urumva umwaka muzima nta muntu wari utuza ariko nyine aradufasha so sinzi ikintu numva numuha amafaranga urayandusha sinayaguha wenda ni iki kindi subwo nuyampa sinyagusubiza ikindi kintu wenda nta modoka mfite ngo nyiguhe barankataye ikintu wenda nakubwira warakoze cyane Imana iziguha umugisha hari n'abandi bashaka azabafasha so ikintu wenda nagusezeranya mpagazeho n'umutima wanje ko nzagikora nupfa nzogushingura mu mahoro murakoze cyane.